Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Tanete, Lembang Ulin, dalam menghadiri pernikahan Elis dan Theo bersama dengan Ulin Dekorasi. Thank you. Dukalan penangku ungkamali batang kalengku Hai, Bubu cantik. Kêu lại phá được lắm hả? Salamat Melambe, salamat si Tamu Malik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tabekan lante li sunna sondong lame simankan lante ungam banua. Belan natang la pangarang sangka tang laondok palelean. Di kuat tang la torroto mikutana makan lame kamindar kuk tumai. Belan na iya to alo nangina to pura di bokok. Diang balaran nampak sundum mo inde rampanang kapak si tetene inde malalan nada si pokinan lo mo kami sepo annagan na inde disanga batu mak pepisan malalan nada apa na kuaya inde lokol lala baru tanah silambanang lata pasundum pa langan pak kalolokan na tapau po parke pendaunan na indera panan kapa belan na lamenteng kaki lako batu mak penduan ia matu pemberkatan nikah kudus nah batu mak pentalun lamenteng kaki lako lalan kaparentan boyong mukuno lalalan londoi pelawangan mengkalombok mengkabuntu laku bungkaran moko baku palempian sang piakam moko amu mentama tapasakka inde kaleta tameteng kalako inde batu mak penduan na batu mak pentalu tama moko mai kure sumangana kalak paparayan nalangan totumam para rata belanda si turukan barrenalo si panglola lambakan tulla aneng kidi-kidi na turukan pasake na puang nasaladan kan rak-pak mah totumam para rata angki lumingka joma itu tunna lalan kimeng kara apa duka ia tamate tiku tamben na inde tangana sondong belana rampokan lahung pasundun inde alukuna rampanan kapak larekekan lampu ilang alolok na inde sangka na base situka belana susi moduka kadamangka di sedang sarung diong balaran nampak tenia bisara di toki tambane baka diong rantian tuyuh tokula pura di bokok tokumua tang laupu ia langal lolok na tang la sundun ia reke pendaunan na apa iya rina sundun reke lolok na naupu reke pendaunan na tarana kapia pasake na puang na saladang piara apa kana totumam para rata ia motoki langan duka ia te pali surarana inde tiku tamben na banua kumua la mendadi bayu sielek na tutun la mendadi dodo sangkala makna dikuan na torpasake nujo mai totumam para rata ia mo kilan dolalani tutun kitung kanan lante ma'allo totemo belana tibungka mak mamanik na simbolong manik tikil langampang bulawan na lokolo erara kumuala si padiong ia lisun na pala la si pamanda ia diong taluk tukna taruno kure sumangak na pole parayang na
tulang dampi kanang kairingku ungka tiaran dan dipudukku kilang tiada rak lengko dililaku ulangan palau rundunan bulok aluk masero pindan kurek kepah lempat tete malang sangkak mabase bulan iya mo alku mangka napa turun guntung untuk tunampara rata sangka anak popendeme eto kumombong tulilan na ilang tempon di nenek padukaya di po nenek inang aturan kodolo pa di potodolo torno paria molan telepongan bulan undi sumpatan anak molan tanah matar kallo membalok molan deh lebongan tondok gorengan niya parando di kapu ketunan nangia di toko diang gilo keren niya to si padiong lisun na pala to si pamanda adiong talo tukon na taruno to na lambi mo niya tindongin na to na detek iya panggimpi makaraen na susia tema Allah to temo inde pula to marasan tuangnya kamu mau puang sumpu mamase kamu mau puang saapala budah kamu mau puang tome taranak sangkat kamu mau puang tome dandang palelean kamu mau puang rampan dilino mendeme di kapadangan kamu paturun buntu alukunah rampanan kapak kamu popendeme sangkakna basse situ kak rapuh tuna pulang rarak lukaya nenek mangan sangka na perendet bulawan niya todolo lentenang panikuan to di potau bunga tontong disiosoy nenek iya disituran turanan nih susia tema Allah to temo inde kula to marasan na pula rara ama duka ide anak nitam pagayang na perendet bulawan nih duka ide lokoloy rara tuna lambi mo iya tundo mong hinna tuna detek mo iya pangimpi makaraeng na lambi bayu siyen na detek dodosang kalamakna tumarasan numpati yang batulen tekena tudang numpati rimba kafe soenana langan ni pole iya palantah diharun unisong daw pandung diang gilo bayu sielekna dodo sangkalamana alukuna rampanan kapak sangkana basse situka umpo bayu ni bayu sielekna umpo dodo sangkalamana alukuna rampanan kapak sangkana basse situka arapu kumua iya to Allah nang enak to kula pura di boko inde anak di tampagayam tonna melau iya tamarante kalua tonna turun dia tama-tamuan di pabintin tanak saririnna untiro toding duka iya simbolong manik unteman tama bela duka inde baru tamu silambanan nama puduk kerandang pole iya inde anak di tampagayangan nama alila to kebiring pole inde panding sangkalan makna kumua lamporong nang aluguna rambanan kapak lampa kuliah nak ia sangka basse situ kak laku tondon pematangmu angga simbolong mandi angga to di kolok kolera hehehe bali duka iya inde simbolong mandi tumang pamatakan duka ide lok kolera kumu anokan alamu tipa malas sure bongorok-orang panan kakak mengkailing na alamu siapa dan tamatamuan na basse situ kak arabu tumpu ko banua nenekku kala apa kotong konat todoloku tonna ditanda duka iya Allah tenang enak tokunla pura di bokok tonna pati yang ka iya matulen tekenah ide anak kadita pagayang amalute di saabu teo pati rimbak pesoenan nasaing kala patampang pelalan na inde simbolong manik
ton nalimpo pula ia diong lang balara nampak ton natasik ia diong rantean tuyul nama apuluk kerang dan to pada dian nah ton nama alila kebiring ton mintu tanda tikun na kumua sanda si rampe komi masola dua si porong rampanan kapak si pantak kada-kada mi pule iya si pakuliaran basse si tuka turu-turu to mama mi pule diong balaran nampak nah rampanan kapak ton narok retoleaga diong rantian tuyunna basse si tuka pitu barra amia pule bulan tasak lako batang adi kalena ditongkak kinande duka ia lalek tangkarawan tamas sawas si baru natiba agi atau sandara kakna tonna dikatanan ia pantan tarunonan nalimbo diong balara nampakna tonna tasik kia diong rantean tuyuh nalambi ini pole duka tema allo to temo na dete ia tekulla tarandelu langan lan tekulla to marasan sipa diong ni pole ia lisunna pala si pamanda ami pole diong talo tukuna taruno dikon na ubu ia langal lolok na nasundun dia reke pendau nata laku lambi pole ia banua nenek na laku dete ia tongkonan todolona inde anak ditampa gayang ia mo anak ditampa gayang nataranak kia tongkonan inde padang dikarasik tonan nisung nengkarapa lamai tongkonan palakah dida diam ni pole ia lamai tongkonan layuk me bali tuna turia kenana nalolwas sangka ia tongkonan jong mai padang di panglen anna lobo ia nairi angin anna kasalle ni pole ia nasimpo darinding lamai tongkonan bokne lan padang di buri tuna taranak kia tongkonan lamai padang adi tambolang kasalle ni pole ia kale lobo amia mati kara-kara lamai tongkonan tanetena nariatan nun nia tongkonan layuk lamai padang adi limbong umpe tindoi ni ia tongkonan lamai padang adi paku tonat umpati rimbak kia pesuenanna lamai tongkonan lan padang adi tosik nariatan nun nisungan pak kalanduan nasaladan nia pak kalanduan inde anak ditampa gayang anna lobok nairi angin kasangleh ia nasimbo darinding maelo ya tampara pakna sundun nia pantarisan makaraingna untiro toding iduka ia simbolong manik lamai tongkonan apa ngabassi umpe mantah mambela duka ia to inde simbolong manik lamai tongkonan opon belanda nataranak duka ia tongkonan bakkudu inde simbolong manik inde anak di kombong rara lamai tongkonan butuh nariatan nun duka ia tongkonan tanete naloluan ia lamai tongkonan padang di piti nengkarapa lamai tongkonan lan padang di papang umpe tindoi duka ia tongkonan diong mai padang di takdo kasalle duka ia nairi angin lobok ia nasimbo darinding lamai tongkonan padang di tandingan taruk turiak kena nenek mangan nasangka sambira umpe tindoi duka ia tongkonan tanete diong mai padang di buri ia mau taruk turiak kena nenek mangan nasangka tanduk gila lobok amina iri angin kasalle nasimbo darinding maelo tanpa rapakna lamai tongkonan talu manuk lolosu manik kandaurena tanga layu nini kandaurena sarira isungan makaraingna lamai tongkonan layu umping karapai tongkonan sarisi idamai padang direa tulak langi taruk turia kena bine annam pitindoi tongkonan bambatu taruk turia kena datul paraing anna lobo ia nairi angin kasalle nasimbo darinding inde simbolong manik inde todi polok kolloe rara untiro todi miduka ia anak ditampa gayang umpi garente miduka ia muane sundun garaganna kumua padahal si padiong koni alisunna pala padahal si pamanda koni diong talu tuguna taruno
di kuaden no kopa amoramu popa paraya morami po paraya nataranak koya pasake na puang nasaladan koya ra apakana tetumam pararata belanda pada tong petindoy koya tongkunan pada tong mamai koy sungan pak kalanduan pada tahu tukuna korara pada bombong na bulan di kuaden no kopa amoramu popa aparaya moramu popa raya amilangan mora iya ungkang lo tangana langi amireke mora se pa alindo na bulan den no kopa amoramu popa paraya moramu popa raya amulangan untuk roy tangkena lamba amureke misungi kurapa kena dai ami mamai iya kalim buang boba ami sungi di kumandalan alon ni koya surah madatu mamai koya bisa rato tumang para rata amu tontong masake madarinding lolang lante kulina padang kalua la urande allo sisonda ani tiro iya sampai na bulan kecumanan nia baraninna bendan doke-dokena ami tujuannya lalu tahu paraya kakinan pia ami maksong pemak kepak maakatia patomali ami sipa matua induk ami sipa banu karurungan nataranak koya pasakena puang nasaladan koya rak karena totumam para rata di kuaden no kopa amorami kopa paraya morami po paraya anna manda amora bontong na doko makian akan anna rintin moraya seluruhanna do temai susuma dandan anna manda amoraya bontong na temai kanupudi arru anna bintin inan na temai pekode tanda masiang anna manda amoraya temai rendenan tedong lan bala makulin anna kendek moraya pareta lubulina anna kendek kia penumpuk mak doke-dokean anna kendek kia burana padang anna tunan nangia temai lumpa-lumpana pak panaungan dikuaden no kopa morami popa ami susi moraya tonna nenek dipo nenek ami tem moraya tonna turan todolo dipo todolo susi ya tonna nenek ni tem tonna turan todolo ni kure sumangana langan puang adi matua sampa atau dengan para yang narik keto tumam para rata umpamu tuang kindang lo titanan pasake umpat yang orang kinde pula madarinding taneng tundan basena rampanan kapa tuan nuru yang tomatindo sangka na basse situka lantong konan to sang doduan pindan lan isungan pak kalanduan susi tema Allah to temo inde kula atau manasan aki morakal anak-anak to mamura do may jemaat Karmel Batu Pakar jadi tanda mamalit talaga solang asam iya cocok dikembangkan dulu masing-masing lebak Pak Gelo susi temai iya siya dulu gereja dak nererong ilang ko to kapal lebak jo may iya iya si kapal lebak tanya misal nererong nanip
tiro. Nah, saja dulu ketua anak-anak ko, kaya mangkamela kumandi. Musiki babu, lebih bas. Oh, ini mau. Pertama jadi anak solo dulu namanya luluk kan. Oh iya no, mak tuh nih buruk. Ini masalah oh, kamu hijau nah. Oh, jago. Jago manggil untuk nama mulut tuh lah. Di palangan dulu malu nakta. Semua nakta. Oh, taman dukung menenik nah. Oke bende. Oh iya, iya. Nak ni masalah ya. Iya, Pak Bas siap. Dan duka tu dah milepek je tu siya doon na siya mama ate tu Pak Bas sila. Bisa kami kita tama duka kami ditulan no. Iya, di kami ditulan. Mah, tama ko. Mama, kalau mau kubur kok. Ya teh si anak-anak Saudi teh mundur komi kita sini nanti teh suruh Pak Bas ya. Iya. Iya, dia telok-telok nalio. Atur lo tuh. Ya. Ate bu udah kemana atau di aku? Iya. Oh, apa tuh nak kepala lembang? Oh, aturin dito ya.
mundur-mundur ko turutin di anak-anak sauna ni Bakas. Iya. Oh, maka to yun. Kurus mga anak. Pak Bas, silakan. Pwede ba kumidat dito ka? Hindi ko palay ko me. Taruh aja. Kamu udah bisa lah. Ya mo, bantu lu ketika anak-anak ke Abas ya. Yan naman katibas, lelang natural. Oh, ibong lempang pang nga to, oh. Oh, nang kinaw na. Oh, ibong tindita to siya. Oh, siya no na manis na maliw. Kure sumangat solangasang no na mama, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya mo. Tama mo ko mo. Lagi Facebook kamu keluar. Fred, saya minta ke. Saya kamu saya lagi di sisi dulu. Baru apa tuh? Mungkin foto apa? Saduk kami itu dito pasuling ito to palang-palang nakidinaw. Yan na tiro nilingi ito ang pasulingnya. Oh, tiro mga kabutang-butang ko
masalah majelis gereja. Demi kok masih orang. Oke, gaya bebas semua. 1, 2, 3. Oh. Di kepala lembang ada tulen. Iya. Iya. Ala si Ruko di pengan itu kepala lembang ini tau gimana sobat. Iya. Iya, dipaham mo to. Diri kayak apa pala torak kaliman no? Salah, udah harus di sana. Oh iya lah. Iya, seklen na kepala lembang na tayo menyusul. Ayo, sabi dia. Mah, mali lang mo kami majelis gereja. Ini komite di Maruki. Ya minta bisa ilo nang komite ko. Ndak tahu ulun na. Sanga pulo sa abu talon. Sulit tama. Oh, nak betul nak kiri pas sulit. Yang sama aku iya. Ndio mo tarutun na sanga pulo 5. Penduan ketalo sulit tama. Bukan demi dia. Ya, ini apa? Raja Channel berada di apa ini? Ya, ini apa? Di pernikahan Theo dan Eli. Minat tahu aja. Lepas sulit tak? Ya? Sangat pulau pisan. Dia mah 95 20. Inilah DLP Toraja Channel. Terus tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe.